ka-adventure, ay bak channel Renato Kilaton. Ay ka-adventure ato kanyo panginabuyan sa Bulanon, kining manurtulay og basa ka-adventure. So ka-adventure, makita karon na anayin kay nahuman nga pila ka luwang, makita na to nga nahuman na turtle ka adventure. Kanya na pa yung mga kaluwang ka adventure, apat na luwang ang turtle ka adventure.
what's up ka-adventure? Ato makita ka ng panginabuhi sa bulanon kining manurtulay o basak ka-adventure. Makita ka ron ka-adventure ang paghinlo sa basak wala kay ginagawa og turtle ka-adventure para mahilo na ang basak ka-adventure para pagpila ka adlaw matanong mo ng ka-adventure. Adventure na si Sir Budoy, pulihan na si Sir Rene kining nagdala sa turtle karon. Okay, what's up ka-Budoy? Si Sir Budoy na ang nagdala sa turtle. Okay na, human na ang ikalimang luwang ka-adventure. Musunod na po sa ikaulong nga luwang. Bagi pulihan na ni Sir Budoy, si Sir Rene. Sa bulanon doon sa tulong katoy ni Sir Rodi Hinampas ka-adventure kining pagpanurtol ka-adventure. Siya ang nagdala aning turtle kanya upat na sa kabuok ka-adventure. Yan ako man na unom kaluwang giturtol nila. Sila lang ipuli-puli ng upat. Pila lang tayo. Isa lang tayo mo lang turtle, sir. Ka Sir Bernardo. Kanya, usahan tumagis yung kita na, sir. 30%. Porsyento. Pila mo ka kuan, kamuk na kumpirit. Kamong upat o sa kamong sir, si sir nagkaulog ka ng Lubi ka-adventure. Koy, sir, koy. Muni lang mga kas. Puli-puli ra mo sir og kanang og kapuyo na ko sa motor tol ikala pulay puli. Og ka-adventure og kapuyo na kato na motor tol ka-adventure. Nalapuy-lain nga pupuli og turtle. Pila lang katuig mo. Kasi nga na to sir? Rodi. Si Sir Rodi Hinampas. Pila lang katuig manurtulay sir? Yes na po eh. Pila katuig ka manurtulay? Ha? Tulo. Tulo man si Sir, 4 years.
Okay, ka-adventure, tulo na ka to si Sir Manortolay og basa ka. Ang kita sir kanang suman lang kanang inadlaw sinima na kininsina. Sinima na. Taga Sabado? Kada Sabado ka adventure. Tagpila po yung kita matag Sabado? Hindi. Magdepende. Kasagaran nga dako-dako ang kita nimo. Kapig libo. Mana magdepende og na mo'y traktoron og tortolon og wa. Og dako mga tortolon, dako pag kita. Okay, adventure. Og na sila yung mga maturtol nga dako nga area, dako sila kita ni si Rode. Unya, ano man sir, sa pamagyan ni kanang parihara ba mo sa kita sa kinimong kauban nga parihara? Okay. Pila na kaluwang na turtle nyo sir? Upat kaluwang ka-adventure, ang ilang na turtle ka-adventure. Mo na yung panginabuhi sa to mga bulanon, kining Manortolay o basa ka-adventure. Pilay pa namin ginatoro sir Rodi? 50 anyos. 50 anyos sa si Sir Rodi. Ano makita ka-adventure, katayang kauban ka-adventure, ito pa nag-turtle pa ka-adventure. Kunya, o kapuyo na po ito yung kauban ka-adventure. Mapuli na po ng laing motor-turtle ka-adventure para makapahuhay po ito ang motor-turtle ka-adventure. Kunya, kaning giturtle Sir Rodi, otrongan pala dyan din otrongan og turtle. Okay, adventure, kaning giturtle karon, iniguman ani, otrongan ni og turtle dito na tanom. Nalaman ni sila itagod? Tagod sila itanomay. Okay, what's up ka-adventure? Now karon sa Barangay Pulilis, lungsod sa Ubay. Atong gari ang panginabuyan sa Bulanon kining ka-adventure kay Manortolay o basa ka-adventure. Ilabi na ni Sir Rode Hinampas. Anak siya nagdala, siya nagduma, karon siya nagdala sa turtle. Na iyang mga kaubanan. Ano makikita nga mo sir? Renato Recoray. Renato Recoray ka-adventure. Nakal nagkaonog lubi ka-adventure. Kasi nga na to sir, kasi nga. Budoy Bungkalis ka-adventure. Katong nagturtol, sige nga. Rene Mahumat. Rene Mahumat. Hinampas. Mahumat. Mahumas. Rene Mahumas. Nila siya. Okay, what's up ka-adventure? Natakaroon kauban sa mga operator sa turtle ka-adventure. Okay lang kita sila o libo ang simana o magdepende sa kadakon po sa area ka-adventure. Kanya sir, kanang usay sir, makita po mo mga 2,000 ang simana. Di na po, libo kapin. Okay, ka-adventure. Mag-adventure, maginaot ko, nagbalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ayaw po kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong dagan nga video. Dagang salamat ka-adventure, God bless. Sir Rodi. Sir.